Voli svoj fakultet, ulice, svoje dvorište i zvezde koje iz njega gleda. Ja vam kažem ozbiljno, taj radi protiv državne vlasti, siguran sam. Evo, ovdje me presjeci, tu gdje sam najtanje, sigurno. Mene kao i njega uvijek je mamio neki drugi prostor. Možda bismo mogli da živimo negdje drugde. Samo zvezde tamo ne bi sjale tako kao što ovdje sijaju. Značajni rezultati koje je sa saradnicima postigao proučavajući pojave i ponašanje duboko hlađenih toplokrvnih organizama, preporučuju Đaju za dopisnog člana sekcije bioloških, fizioloških i hemijskih nauka Nacionalne medicinske akademije u Parizu. 2 godine kasnije rektor Sorbone dodeljuje mu titulu počasnog doktora Parijskog univerziteta. Najveći značaj njegovom radu i doprinosu svetskoj nauci pokazao je prijem za dopisnog člana Francuske akademije nauka na mesto upražnjeno smrću Sir Aleksandra Fleminga, pronalazača penicilina. Možda je i najveća nagrada za Ivana Đaju bila ta što je njegov student i saradnik, dr. Radoslav Anđus, i posle Đajine smrti nastavio da se bavi ovom oblašću i postigao još značajnije rezultate. Tako je dr. Anđus bio prvi koji je uspeo da ohlađenog homeoterma, čija je telesna temperatura bila snižena skoro do tačke mržnjenja vode, vrati u život posebnim postupkom. Ova istraživanja doprinela su daljoj afirmaciji Đajine fiziološke škole u svetu i otvorila put novim generacijama naših istraživača. Moram da priznam, on je najduže u laboratoriji. Ja nekad čak i noću dođem. Znam ja sam ga pratio, ja sam mislio da se sa nekim sastaje. Ne sastaje se. 40 godina eksperimenata na hlađenju toplokrvnih životinja, osnivanje i rukovođenje katedre za fiziologiju, isto toliko godina predavanja studentima. Ja sam mislio da sve razbucam, sve. Rekao sam ti, rekli ne može, to. Naravno, i želim to da naglasim, ne za vreme okupacije. Ja, pa gdje je izvještaj? Niste našli, je? Veliki deo života Đaja je posvetio popularizaciji nauke. Bio je jedan od prvih organizatora narodnih univerziteta na kojima je često predavao. Odličan predavač i pedagog, duhoviti i spreman eksperimentator da sa skromnim sredstvima i jednostavnom aparaturom postigne pouzdane i značajne rezultate, akademik Đaja je umeo da okupi oko sebe, da podstakne i oduševi na rad toliko mladih ljudi, fiziologa, biologa, medicinara i veterinara, da je stvorio plejadu naučnih radnika, rekao je njemu akademik Arnovljević. Pisao je za mnoge časopise i novine, između ostalog i za Politiku, u čijim se analima vodi kao prvi dopisnik iz inostranstva. Objavljivao je i u svetskim časopisima, u kojima je saopštavao kako svoje rezultate, tako i rezultate svojih saradnika. Ipak, posle Drugog svetskog rata, u sopstvenoj zemlji gurnut je u stranu. I više ništa nije objavljivao, sem manjih putopisa i nepotpisanih priloga u Politici, u rubrici Da li znate? Mislim da zaista treba da budemo ponosni na to što je živeo ovde, što je toliko toga baš ovde postigao i što je uspeo da svetska naučna javnost zna za nas. A mogao je da ode. Ni jedan dan bez eksperimenta, govorio je. Znate, naši profesori sami idu u lov na tajkunice, prate mrazeve, pa molim vas, to nema nigde. Mislim da bi on na sve to samo odmahnuo rukom. Tako rekao ono čuveno svoje. Važno je samo nijedan dan bez eksperimenta. Ja zaista ne znam odakle mu ta ljubav prema eksperimentima i gde je to mogao da vidi. Ja se u to ne razumem. U nekim boljim uslovima, ko zna gde bi mu bio kraj. Mislim, u tom naučnom smislu.
Davo sam ja ovim našim da vide, a oni kaže da pustim. Ja pustim, važi. Kaže, to je nešto stručno. Dobro, ako je stručno, pustim. To je to. I nikomu ne bi zamerio da je otišao. Ipak je ovo biblioteka, deca, pa zato sam vas zamolila za tišinu. Dušebrižnici su ga smatrali reakcionarom, pa je u njegovom dosijeu o radu i razvoju iz 1949. godine ostalo zabeleženo da su razlozi njegove nepodobnosti poreklo iz visokoburžoaskih krugova, neangažovanje za vreme okupacije, nedovoljno poštovanje sovjetske nauke i slično, a da je jedini razlog njegovog držanja na univerzitetu to što je kao nastavnik dobar i popularan. Ivanu Đaji nauka je, kao i uvek, i tada bila na prvom mestu i dostojanstveno je podnosio sve što se dešavalo. Njegov primjer, međutim, tegobni je memento jednog tmurnog vremena, čiji ocijaj kao da i dalje traje u dubini zaborava i lenjosti i nespremnosti kulturne javnosti da se s njim suoči i obračuna. Nisam ja 4 godine po šumama bio da mi sad to neko sve ruši. Bio je pre rata i potpredsjednik Crvenog krsta Jugoslavije, bio je rektor univerziteta i tako dalje i tako dalje. Ti iz Pote, to je najgore. Pokušao je kasnije, kada su neka druga vremena došla, ponovo da odbrani i zaštiti univerzitet od politike, ali eto, što kažu, nije mu se baš posrećilo, jeli? Aj, gasi to. Ivan Đaja prijateljevao je sa mnogim znamenitim ljudima svog vremena, mnogim akademicima i profesorima, među kojima treba posebno izdvojiti poznatog matematičara i astronoma Milutina Milankovića. Stanovao je u profesorskoj koloniji, dopisivao se sa naučnicima iz celog sveta, mnogo je putovao, zanimao se za umetnost. Pored nauke, velika preokupacija bila mu je i muzika. Izuzetno je svirao flautu, iako mu je u poznijim godinama života sluh oslabio. Savremenici ga pamte kao vedrog čoveka, čiji duh ništa nije moglo slomiti. Kao što je imao običaj da isključi slušni aparat i tako ne sluša ono što ga nije zanimalo, isto tako je i posljednje godine života proveo prateći svoj put i ne osvrćući se na svakodnevicu. Radio je do posljednjeg dana, a iza sebe je ostavio oko 200 naučnih radova i veliki broj drugih publikacija. Toliko me rastužuje zaborav kojim je prekriveno njegovo delo, pa čak i njegovo ime u sredini u kojoj je živeo i radio. Drago mi je da delimo isti prostor i da ga volimo na isti način. Pa dobro, jesam li ja rekla da pogledate u odeljku C? Ja sam rekao i drugovima da njega treba s mjesta otjerati s fakulteta i uhapsiti. Molim vas, Ljiljo. Eto, tu je ta vaša arhiva. To je ono što ja stalno govorim. Ne može tako aljkavo. Dobro, ako ne možemo da ga uhapsimo, ono bar da ga otjeramo s fakulteta. Kada je izabran za člana Francuske akademije nauka, i to na mestu pronalazača penicilina Fleminga. Nije on za nas. A nije, on je gospodin. Toj svečanosti tada nije prisustvovao naš tadašnji ambasador u Francuskoj. Molim vas. On za nas nije nikako. Nikako. Nigde nije mogao posle toga javno da objavljuje, jedino u Politici, i to u onoj rubrici Da li znate, i to anonimno. A on je bio prvi, molim vas, prvi dopisnik politike iz inostranstva. Nije to mala stvar, ali je izdržao do kraja. Ivan Đaja umro je u Beogradu 1957. godine, u 73. godini. Prerano je otišao. Imala sam tada 24 godine, ali znate kako je, nikada niste dovoljno ni zreli, ni dovoljno odrasli da biste lako prihvatili gubitak roditelja. Žalim što je umro baš u vreme održavanja tog Međunarodnog kongresa medicine i vojne farmacije. I zvezde umiru, ali njihov sjaj
ostaje.